Gledam sa neba, naš grad izgleda izuzetno. Urban, pun zelenila i miran. Čini se prelepo je živeti u njemu. Ali moramo da siđemo na zemlju. A tamo... Radovi na ulicama, parkovima, dvorištima i njivama su znak da sunce pobeđuje hladnoću zakasnelog proleća. Na lokaciji starog autoprevoza izgradnja parkinga se približava kraju. Za 2-3 dana bit će asfaltiran. Zbog tih radova diže se prašina, pa vredna domaćica pere dvorište i trotoar. A ova preko puta koristi lepo jutro i sunča posteljinu. Na sred ulice Radiše Poštića slavni šešir. Od Ljubičića kuća pojavi se sa sinom Marijanom Ajrija Mitrović, izbeglica sa Kosova, inače skupljač sekundarnih sirovina. Vesela, čista i uredna. Lepa Romkinja. Lepa joj i deca Marina i Marijan. Ne liče na onu musavu romsku decu koje često viđamo kako prose na ulicama. Ajra potera konja, smeje se, kaže mora da se radi da se zaradi lebac i sve četvoro zamakoše za krivinu. Poznata čačanska pesnikinja, inače profesorka Svetlana Vučković, sa prijateljicom Miljanom Ranković vodi svoju dugogodišnju unuku Ladislavu šetnju. A u dvorištu Sokolskog doma na golu dečačić Toplica. Njegova baka, Mila Grbović, baš dobro šutira, ali se Toplica ne predaje. Stara čačanska porodica Grbović je ovom gradu dala puno poznatih sportista. Očigledno, ta tradicija se sa Toplicom nastavlja. U gradskom parku zatičemo Nevenu Petković i Marka Jozovića, učenike 7. razreda osnovne škole Vuk Karadžić. Kontrolišu hranilice i kućice za ptice koje je ekološko društvo njihove škole postavilo ovog proleća. Dok razgovaramo sa Nevenom i Markom, pažnju nam privlače dečaci. Ne igraju fudbal, nego oponašaju američko rvanje. To je onaj grozan sport u kome ljudi jednog drugog besomučno tuku, dave i uvrću noge i ruke. U tim priredbama ima dosta glume, ali je očigledno da deca to ne shvataju. Gledajući, plašimo se da se međusobno ne povrede. Ovo je tipičan primjer pogubnog uticaja televizijskih medija. Ne treba ovo srpskoj deci. Dvoje zaljubljenih ne vide šta se dešava oko njih. Ljube se toliko žustro da im ponestaje dah. Najomiljeniji kafić maturanata Čačanske gimnazije je Srpski pub u Mutapovoj ulici. Sastaju se oko podne između 2 školske smene. U prijatnom ambijentu, dobrom raspoloženju, ponašaju se pristojno i nestrpljivo očekuju kraj školske godine. Kulturno-umetničko društvo Obrašević na festivalu folklora Zlatan opanak, koji je održan u Valjevu, osvojili prvo mjesto za koreografiju, a Veliki narodni orkestar pod upravom Saše Smrekića je sveukupni pobednik festivala. U vitrinama nema više mjesta za pehare i plakete. Kuda Brašević radi u teškim uslovima. Prilikom posljednjeg zemljotresa u velikoj sali ispucali zidovi i plafon. Na lice mjesta izašao je gradski arhitekta profesor dr. Minja Radovanović i obećao da će ovo biti sanirano u rekordnom roku.
Godinama vozač autoprevoza Milija Sretenović iz Guče bez jedne saobraćajne nezgode prevozi putnike na relaciji Čačak-Lučani preko Markovice i nije mu dosadilo. U Ljubić polju, pored Morave, preko puta lateksa divlja deponija. Za naše poimanje kulture nije ništa novo. Da građani ovog naselja nisu u smeću našli neeksplodiranu bombu tešku 50 kilograma. Prijave policiji i 2 policajca dođu. Obeleže sa malim parčetom trake, rekli nemaju, duži, sačine zapisnik i odu. Sutradan naša ekipa sa meštaninom Mladom Perišićem izašla na lice mesta. Kad tamo bombe nema. Pozovemo policijsku upravu, dežurni službenik Ivanović reče nemamo specijalno vozilo za transport i upućuje nas na izvesnu Bojanu koja radi u odeljenju za vanredne situacije. Bojana tvrdi da su bombu trebali da doteraju ljudi iz MUP-a, ali nije stigla. Po ovome ispade da niko nije nadležan, a bombe nema. Sigurno su je pokupili sakupljači sekundarnih sirovina. Upozoravamo i njih i one koji otkupljuju staro gvožđe, da odmah prijave bombu, jer ako, a đavo ne miruje, eksplodira, doće do nesreće nezagledivih razmjera. Još da vam kažemo i ovo, nikako nam ne ide u glavu krajnja neodgovornost službi koje brinu o bezbednosti građana. Kada pređete most na Lupljači, odmah sa desne strane kuća, ekonomska dvorišta i voćnjaci jednog od najcijenjenijih srpskih domaćina Veljka Jovanovića. Neumoran, aktivan, politički angažovan, pričljiv, mnogo pamti i zna, a iznad svega vredan. U građanstvu važi za poštenog i dobrog čoveka. Priznaje da mu je desna ruka supruga Dana. Sa sinom Milošem, Ninom, pre 5 godina počeo da pravi fijaker po modelu Viktorija starom 100 godina. Sve što vidite je njihov ručni rad, od damova, tapacirunga, hidraulične i ručne kočnice. 2 prelepe ždrebice, Ana i Lida, kad budu obučene, vući će ovaj fijaker koji je već dobio nagradu kao najlepši u Srbiji. Veljkova velika želja da provoza kralja, teško da će se ostvariti. Dobijao za njega 15.000 evra, nije hteo da čuje. Na rastanku se osmehuje i kaže, čovek koji ne voli žene, vino i konje je pola čoveka. Poznajete li ovu ženu? Čačanka, rođena u Lominoj ulici. Majka joj Radmila i otac Vladimir imali 5 dece, 2 kćeri i 3 sina. Završila srednju upravnu školu. Iz kuće je ponela gradsko vaspitanje i navike da radi, pomaže drugima i poštuje starije. Udala se za Rista, a on bio konstruktor u preduzeću Cer i fudbaler Borca. Imaju 2 kćerke, Slavicu i Snežanu, i 4 unuka, Iliju, Nikolu, Jovana i Kostu. Ceo život posvetila porodici i borbi za bolje sutra mladih i ugroženih. Bila član sindikata i mnogih humanitarnih organizacija. Nesebično se trošila, stizale nedaće, nije se predavala. Za svakog ima toplu reč. Kad se suoči sa nepravdom, ljudskom nehumanošću i bezobrazlukom, zna i tekako da prasne. Osnivač je uspešnog društva Čačani. Do skoro bila predsjednika, sada je sekretar društva. Kuburi sa zdravljem, ali se ne žali. Po ceo dan radi, čuva unuke, uči sa njima i prati ih u školu. Učestvuje u svim akcijama društva Čačani, ništa joj nije teško. Stigne da u pčelinjaku pomogne i suprugu Ristu. Jednom rečju, prava, ona starinska, srpska majka i domaćica. Mirjana Marić Popara. I think to myself, what a wonderful